Hello beautiful people, ikaze muri aya makuru haramutse avugwa mu itangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi, ariko turahere mu biri kuvugwa hano mu Rwanda. Nguhaye ikaze niba utarakora subscribe iri umwanya mwiza kugira ngo banze ukanda aho ngaho hasi kuri subscribe, ukore like, share ndetse nubagirwe no gutanga igitekerezo cyawe, cyifuzo cyangwa inyunganizi aho hasi muri comment. Nguhaye ikaze. Reka dutangire amakuru mbabwira ko Perezida Paul Kagame yashimiye Ismail Omar Guelleh wongeye gutorerwa kuyobora igihugu cya Djibouti. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ikiganiro kuri telefone na Perezida Ismail Omar Guelleh wa Djibouti, amushimira ko yongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu cyo mu ihembe rya Afurika. Ibyavuye mu matora yabaye ku itariki ya 10 Mata 2026 byagaragaje ko Ismail Omar Guelleh yongeye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 97.81% ahigitse Mohamed Farah bari bahanganye wagize amajwi 2.19%. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga kuri ya 12 Mata 2026 n'ejo hashize ku cyumweru, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko yashimiye mugenzi we wa Djibouti ndetse agaragaza ko u Rwanda ruzakomeza gufatanya n'iki gihugu. Ati, nzakomeza gushimangira umubano mwiza usanzwe uri hagati y'abaturage ba Djibouti n'u Rwanda no gukorana bya hafi mu guteza imbere intego dusangiye zigamije iterambere n'imibereho myiza. Ismail Omar Guelleh ufite imyaka 78 y'amavuko tsindiye manda ya gatatu yatangiye kuyobora iki gihugu kuva mu mwaka w'1999. Mu mwaka ushize abanyapolitiki bo muri Djibouti bakuyeho itegeko rikuraho imyaka ntarengwa umuntu agomba kuba afite kugira ngo ayobore iki gihugu, bimuha amahirwe yo kwiyamamaza. U Rwanda na Djibouti bifitanye umubano uhamye cyane, impande zombi zibinyujije muri komisiyo ihuriweho yo ku rwego rwa minisiteri zihurira mu nama zihoraho zigamije kureba amahirwe yo kwaguramo ubufatanye. Binyuze muri iyo komisiyo yo mu Gushyingo 2025, ibihugu byombi byagiranye amasezerano 9 y'ubufatanye mu nzego zirimo siporo, ubuzima, iterambere ry'umuryango ndetse no guhugurana mu bijyanye na diplomasi. Bisanzwe bifitanye kandi n'andi masezerano y'ubufatanye mu guteza imbere ubucuruzi, ubwikorezi bwo mu karere, ikoranabuhanga, umutekano w'ishoramari ndetse no gukuriraho abadiplomate ikiguzi cya visa. Hashingiwe ku mubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi, Djibouti yahaye u Rwanda hegitari 60 z'ubutaka burimo uburi hafi y'icyambu n'ubundi buri mu cyanya cyahariwe ubucuruzi, narwo rero ruha ikibanza cya hegitari 10 mu cyanya cy'inganda i Masoro. Muri Werurwe 2026, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakiriwe na mugenzi wo muri Djibouti, aho rero baganiriye ku mubano w'ibihugu byombi. Minisitiri Nduhungirehe ndetse na Abdulkader banarebeye hamwe kandi hari amahirwe yo kwagura ubufatanye hagamijwe inyungu z'ibihugu byombi. Icyo gihe kandi Minisitiri Nduhungirehe yahuye na Perezida wa Djibouti amugezaho ubutumwa bwihariye yahawe na Perezida Paul Kagame. Tukivuga ku ntsinzi ya Perezida wa Djibouti, babwire kandi ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF ni Madame Louise Mushikiwabo yatangaje ko yishimiye kuba Ismail Omar Guelleh yatorewe kongera kuyobora Djibouti, ndetse agaragaza ko yizeye gukomeza imikoranire myiza hagati y'icyo gihugu n'umuryango ayoboye. Ismail Omar Guelleh afite imyaka 78 y'amavuko n'uherutse gutsindira manda ya gatatu yo kuyobora igihugu cya Djibouti, aho yagize amajwi 97.8% ndetse n'inshingano afite kuva mu mwaka wa 1999 uko aribwo yatangiye kuyobora igihugu cya Djibouti. Mu butumwa Mushikiwabo yanyujije ku rubuga rwa X kuri iki cyumweru, yagize ati, nishimiye cyane kuba Ismail Omar Guelleh yongeye gutorerwa kuba perezida wa Djibouti. Mushikiwabo yanongeyeho ko Djibouti yari umunyamuryango w'imena mu gice cy'ihembe rya Afurika kandi ko imikoranire myiza icyo gihugu gifitanye na OIF izakomeza. Ati, Djibouti ni umunyamuryango ukomeye wa OIF, duhanze amaso gukomeza gukorera hamwe tugana ku iterambere ndetse n'ubufatanye muri Francophonie. Ismail Omar Guelleh nkwibutse ko yatangiye kuyobora Djibouti mu mwaka wa 1999. Hanyuma mu bikomeje kuvugwa hano mu Rwanda, abahanzi barimo Bruce Melody na The Ben biyemeje guhangana n'abagoreka amateka y'u Rwanda. Kuri iki cyumweru rero tariki ya 12 z'ukwezi kwa 2026, abahanzi Bruce Melody ndetse na The Ben baherekejwe n'abarimo Uwicyeza Pamela, Kate Bashabe,
Ben na Chance ndetse n'abandi banyuranye basuye urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi, biyemeza guhangana n'abagoreka amateka y'u Rwanda. Nyuma yo gusura ibice bitandukanye by'uru rwibutso bakanunamira abatutsi bahashyinguye, The Ben na Bruce Melody bavuze ko nubwo atari ubwa mbere bahasuye ariko uko bahageze barushaho kwiga. Bruce Melody yagize ati si ubwa mbere nsuye urwibutso, icyakora ni ubwa mbere mpaje nizanye kugira ngo ndusheho gusobanukirwa. Ikintu kimwe mukwiye kumva ni uko buri munsi buri gihe ukonje hano niga. Iyi nkuru iraremereye kuko itamenyerwa. Rero nk'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, twaje hano kugira ngo twihugure ku mateka yacu. The Ben we yasabye abanyamakuru gukoresha amajwi yabo mu kwamamaza urukundo mu Banyarwanda, ariko anahamya ko nk'icyamamare bafite umukoro mu kurwanya abagoreka amateka y'igihugu. Ati reka dukoreshe amajwi yacu mu kwamamaza amahoro n'urukundo mu Banyarwanda, turwanye ndetse kurushaho izi nduru zo hanze zishaka guhindanya igihugu cyacu. Uretse ko zanatsinzwe, ariko tugomba guhozaho tukavuga ukuri kw'amateka y'u Rwanda. Guhangana n'abagoreka amateka y'u Rwanda kandi wanabaye umukoro ukomeye kuri Muyoboke Alex ureberera inyungu za The Ben ndetse na Kenny uhagarariye 155am Limited ikorana bya hafi na Bruce Melody. Muyoboke Alex yibukije abahanzi bari muri icyo kiganiro n'abanyamakuru cyabaye muri rusange ko abagoreka amateka batabarusha ababakurikira, bityo ko bakwiriye kuba bahangana nabo cyane cyane ko bafite ukuri ku byo bavuga, mu gihe usanga abasebya u Rwanda bibasaba guhimba. Kenny Mugarura akaba yibukije abari muri iki gikorwa k'inshuro nyinshi usanga bakoresha imbuga nkoranyambaga ibidafite umumaro, nyamara bakaba bazikoresha bahangana n'abagoreka amateka y'igihugu. Ni inkuru iri ku kinyamakuru igihe.com. Tukivuga ku bahanzi b'ibyamamare, tunyarukire ku kinyamakuru Nyarwanda.com aho bavuga ko umuhanzi Ali Kiba yafashe umugongo Abanyarwanda, ashimangira ubumwe n'icyizere cy'ejo hazaza. Umuhanzi w'icyamamare muri Tanzania Ali Saleh Kiba wamamaye nka Ali Kiba yagaragaje ko yifatanije n'Abanyarwanda muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu muhanzi yabinyujije ubutumwa bwe kuri konti ya Instagram, aho rero yagaragaje ko ari kumwe n'u Rwanda mu kunamira ndetse no kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu magambo ye, Ali Kiba yavuze ko iki ari igihe cyo kuzirikana abantu bagatekereza ku mateka mabi yabaye, banifatanya n'imiryango y'abarokotse jenoside. Yagize ati mu gihe twibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe Abatutsi, ni ugufata umwanya wo kwifatanya byimazeyo n'Abanyarwanda. Uyu munsi ibitekerezo byacu biri ku miryango n'abantu bose bibuka ababo bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Yakomeje agaragaza ko kwibuka ari umwanya wo guha icyubahiro abazize jenoside yakorewe Abatutsi, anashimangira kandi ko urwibutso rwabo rukwiriye gukomeza kubera isi yose isomo riyiyobora ku mahoro arambye. Ati twifatanije n'igihugu mu guha icyubahiro abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Twizera ko kwibuka kwabo bizakomeza kutuyobora tugana hazaza harangwa n'amahoro, kandi abasigaye mu gahinda bagakomera ku mbaraga z'ubumwe bwacu. Yasoje ubutumwa bwe ashimangira ko kwibuka bidakwiriye kuba iby'igihe gito gusa, ahubwo ko ari urugendo rukomeza rugamije kubaka isi itekanye kandi izira urwango. Ubutumwa bwa Ali Kiba bwongeye kugaragaza ko kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi atari igikorwa kireba Abanyarwanda gusa, ahubwo ko ari inshingano y'isi yose, cyane cyane mu guharanira amahoro no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Reka noneho aya makuru tuyakomereze mu karere ka Nyabihu, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hari uwagerageje kwiyahura kubera ko batamutekeye umureti. Witwa Twizerimana Jean de Dieu w'imyaka 22 wo mu karere ka Nyabihu arembeye kwa muganga nyuma y'uko agerageje kwiyahura bitewe n'umujinya bikekwa ko wakuruwe nuko iwabo banze kumutekera umureti n'ibirayi byo mu mavuta bizwi nk'ibya mucoma. Ibi byabereye mu murenge wa Rugera mu kagari ka Nyarutembe,
aho rero kwa gatandatu hari tariki ya 11 Mata 2026 umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugera Ndayisenga Simon yahamije ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru iby'aya makuru. Ati nibyo koko Twizera Imana wari umaze iminsi mu mujyi wa Kigali twahawe amakuru ko yanze kurya mu rugo iwabo keretse bamutekeye umureti n'ibirayi byo mu mavuta bita mucoma, nubwo nta wabihamya ko ari byo byatumye agerageza kwiyahura akoresheje igitenge cyaje guhambuka yikubita hasi, abo muryango we bahita bamwihutana kwa muganga. Yakomeje avuga ko ngo akiri mu kigo nderabuzima, ati dutegereje ko yoroherwa tukamubaza neza nimba nta kindi yapfuye n'abo muryango we, kuko umureti n'ibirayi byo mu mavuta tutumva ukuntu byatuma umuntu yiyahura. Gitifu Ndayisenga yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda amakimbirane ashobora gutuma umuntu agera ubwo yiyambura ubuzima. Abasaba kandi ko aho byananiranye bajya begera ubuyobozi bukabafasha kuyakemura. Ubwo rero ikinyamakuru Igihe bakoraga iyi nkuru, Twizera Imana yarakirembeye mu kigo nderabuzima cya Nyakigezi, aho rero yarari kwitabwaho. Reka twambuke tujye mu gihugu cy'u Burundi. Hari icyorezo kitaramenyekana kimaze kwica abantu 5 mu Burundi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko riri gufatanya n'inzego z'ubuzima ho mu gihugu cy'u Burundi mu iperereza ryo kumenya icyateje indwara itazwi imaze kwica abantu 5, abandi 35 barayandura muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura mu majyaruguru y'icyo gihugu. OMS ikavuga ko ibizamini byakorewe muri laboratoire byagaragaje ko iyi ndwara itari mu ndwara ziterwa na virusi nka Ebola cyangwa se Marburg. OMS kandi ivuga ko yamenyeshejwe iby'iyo ndwara itaramenyekana ku itariki ya 31 Werurwe 2026, ikaba rero ngo yaragaragaye ahanini mu bantu bo mu rugo rumwe no mu bahuye nabo bya hafi. Ibimenyetso by'iyo ndwara birimo guhinda umuriro, kuruka, gucibwamo inkari zirimo amaraso, kugira umunaniro ndetse no kubabara mu nda. Bamwe mu bafashwe n'iyo ndwara banagaragaje ibimenyetso byo guhinduka umuhondo ku ruhu ndetse no kuba umuhondo imbere mu maso n'igabanyuka ry'ingano y'amaraso mu mubiri. Minisitiri w'ubuzima w'u Burundi Lidwine Baradahana yavuze ko nubwo ibyavuye mu bizamini byo kwa muganga by'ibanze bitanga icyizere kuba bitarimo izi ndwara zikaze, iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane igitera iyi ndwara. OMS iravuga ko itsinda rihuriweho ry'inzobere zo mu kigo cy'u Burundi cy'ibikorwa byihutirwa by'ubuzima rusange nizo muri laboratoire nkuru y'igihugu ryoherejwe ahagaragaye iyo ndwara kugira ngo rifashe iperereza ririmo gukorwa. Tukiri mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda ruherereyemo, mu gihugu cya Kenya, Perezida Ruto we yayobotse iy'ubuhinzi kugira ngo azabe umuherwe mu gihe kiri imbere. Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko amaze kumenya ko mu bihe biri imbere abakire ba mbere bakomeye bazaba ari abahinzi. Yahisemo rero guhita atangira guhinga hakiri kare. Yabitangaje ubwo yari mu nama y'ubufatanye mu by'umutekano yitwa Mashariki Cooperation Conference ku itariki ya 10 Mata 2026. Perezida Ruto yavuze ko Afurika ifite 2/3 by'ubutaka bugenewe ubuhinzi n'undi mutungo kamere ushobora kubyara ubukungu kuri Afurika. Ati uwahoze ari perezida wa Banki y'Afurika itsura amajyambere yambwiye ko abakire ba mbere bahazaza bazaba ari abahinzi, niyo mpamvu nanjye natangiye kugerageza ubuhinzi. Ruto rero yavuze ko nubwo Afurika ifite byose ariko bishobora kutayibyarira umusaruro mu gihe hataboneka abayobozi b'abahanga bashobora gutekereza neza uburyo bwo kuyibyaza umusaruro. Muri Tanzania ho urupfu rw'umwinfluencer w'umunyamerika muri Tanzania rurimo kuvugwa cyane. Umuryango w'umunyamerikakazi uzwi ku mbuga nkoranyambaga urimo gusaba ibisubizo nyuma y'amakuru avuga ko yapfiriye muri Tanzania aho yari yaragiriye gutemberana n'umukunzi we. Leta ya Tanzania cyangwa se polisi yaho ntacyo baravuga ku makuru y'urupfu rwa Ashley Jene uzwi ku mbuga nkoranyambaga aho agaragaza imibereho y'ubuzima bw'agatangaza. Urupfu rwe rwatangajwe bwa mbere ku Cyumweru n'uvuga ko ari inshuti ye wavuze ko bamusanze yapfiriye mu cyumba cya hoteli yararimo kandi ko umukunzi we yavuze ko yiyahuye.
mu itangazo ry'umuryango we risubirwamo n'ibinyamakuru byo muri Amerika birimo na TMZ bavuze ko urugendo rw'inzozi za Ashley Robinson amazina y'nyakuri yari yagiyemo rwahindutse inkuru mbi ku muryango wabo. Uwo muryango uvuga ko muri urwo rugendo rwarimo no kwishimira isabukuru y'imyaka 31 hamwe n'umukunzi we Ashley ngo bamusanze yahwereye mu cyumba cye ajyanwa kwa muganga hafi aho nyuma y'amasaha byemejwe ko yapfuye. Uwo muryango uvuga ko harimo gukorwa iperereza kandi ko nubwo ufite ibibazo byinshi wizeye abategetsi bo muri Zanzibar ko barimo gukorana bya hafi mu gushaka umucyo ndetse n'ibisubizo kuri icyo kibazo. Amashusho yatangajwe yerekana Ashley Jenny yambikwa impeta y'urukundo n'umugabo bari barajyanye mu rugendo rw'ibyishimo muri Tanzania. Mu mashusho bari imbere y'inyamaswa y'imboneka rimwe y'intare yera. Abategetsi muri Zanzibar cyangwa Tanzania ntacyo baratangaza. Abahagarariye Amerika muri Tanzania nabo ntacyo baravuga ku makuru harimo kuvugwa y'urupfu rwa Ashley. Tariki ya 5 z'ukwezi kwa kane nibwo Ashley aheruka gutangaza kuri Instagram ye urugendo yarimo muri Tanzania rurimo amafoto n'amashusho ye n'umukunzi we. Kuri imwe mu mafoto yatangaje yanditse ati nibiza ari inzozi ntihagire unkangura. Hakurya y'umugabane wa Afrika inkuru ikomeje kuvugwa nta yindi. Ibiganiro by'amahoro bya Amerika na Iran byananiwe kugera ku masezerano mu gihe Washington yatanze igishoboka cyanyuma. Vice Perezida wa Amerika JD Vance avuga ko igihugu cye cya Iran byananiwe na Iran byananiwe kugera ku masezerano nyuma y'ibiganiro by'amahoro byari birimo ingingo z'ingutu zitandukanye byabereye mu murwa mukuru Islamabad wa Pakistani. Mbere yo kuri indege ya Air Force 2 kugira ngo asubire muri Amerika, Vance yavugiye mu kiganiro n'abanyamakuru ko Iran yahisemo kutemera ingingo zabo, yongeraho ko Amerika ikeneye kubona kwiyemeza kwibanze ku ruhande rwa Iran kujyanye no kudakora intwaro kirimbuzi za nuclear. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Iran yo yavuze ko ibyo biganiro byari byimbitse ndetse yasabye Amerika kwirinda gusaba ibintu birenze urugero kandi binyuranije n'amategeko. Ibyo biganiro amaso ku maso by'impande zombi byanditse amateka. Mu kiganiro n'abanyamakuru JD Vance yagize ati twagiranye ibiganiro byinshi bifatika n'abanya-Iran, iyo niyo nkuru nziza. Inkuru mbi nuko tutageze ku masezerano kandi ntekereza ko iyo ari inkuru mbi kuri Iran cyane kurusha uko ari inkuru mbi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu masaha yose bamaze ibiganiro ntacyo byagezeho. Icyabaye gusa ngo nuko batashoboye kugeraho abanya-Iran bari kugira ubushake bwo kwemera ingingo zabo. Mu kuvuga ku muvuno wa Amerika muri ibyo biganiro, Vance yabwiye abanyamakuru ati ntekereza ko twari abantu boroshye cyane, twari abantu bemeraga cyane iby'urundi ruhande. Yanavuze kandi ko muri ibyo biganiro yavuganye na Perezida wa Amerika Donald Trump inshuro nyinshi ati sinzi inshuro twavuganye nawe nk'esheshatu izirenga 10 mu masaha 21 ashize. Ati tuvuye hano ni icyifuzo cyoroshye cyane, uburyo bwo gusobanukirwa kumva ko ibi ari ikintu cyacu cya nyuma kandi cyiza cyane dushobora gutanga cyangwa kwemera. Tuzareba niba abanya-Iran bacyemera. Mbere y'umuvugizi wa Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Iran Ismail yasohoye itangazo avuga ku biganiro by'amahoro na Amerika. Mu butumwa yatangaje ku mbuga nkoranyambaga akaba yavuze ko byari ibiganiro byimbitse, ariko avuga ko kugera ku ntego kwabyo guterwa no guha ibintu uburemere bwabyo no kuvugisha ukuri k'urundi ruhande. Akaba yanasabye Amerika kwirinda gusaba ibintu birenze urugero kandi binyuranije n'amategeko no kwemera uburenganzira n'inyungu byemejwe n'amategeko bya Iran. Ngayo nguko nayo makuru akomeje kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Ndabashimiye mwese twabanye, ariko nkwibutse gukandaho kuri subscribe niba utarabikora, ukore like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Ndabashimiye, dusubire mu masaha ari imbere.